traits. It reveals the secrets of the past, the present, and what may come to be. Most would think me fortunate. Palaguno con getroi lasto txapelen kanalea, ongerri berrez ere Total Warhammer irura, eta, bueno, gaurkoan ere, webcamna ez du funtzionatu nahi, beraz. Kamik gabe egongo gara eta titulan jartzen duen moduan. Gaurkoan zentzen eslanesen kanpaina erakustera. Natorkizue, beste fakzio bat izateko eta arratsaldean baliteke Wagnerren kanpaina aurrera egitea. Dent izango litzateke Plaserraren jainkoa, kaos fakzioen artean. Eta lortzen dituzu jarraitzaileak herrialdeak erasotzen, sakeoak egiten, horrelako gauzak. Eta zonalde, korrupzioa dagoen zonaldeetan armadak sortu dituzu. Eta bataila batean etsaiaren gerlariak seduzitu ahal dituzu zuregana batzeko eta beraz aurrera goaz. The delights we shall savor. Vale, gure liderra izango da hor ikusten duzuen Kari gauza raro bat, vale. Fakzioaren efektua. Erlazio diplomatikoak gehiogei fakzio guztiekin. Basaioen tributoak, hau da zu, pentsatzen dela, zu zuntzitu gabe fakzio bat egin alduzu, aliatu moduan egotea eta beste zonalde estrategiko batzuk lortzea. Jaunaren efektuak, esperientzia, gehiuneko 50 fakzio berri bati aurre egiten diozun bakoitzean, eta unitakzeak etxaien unitateak seduzitzeko, gehiuneko 25 gutxiago, eta etxaiaren liderazgoa lau erregio lokalean. Hasiko gara ipar mendebaldean. Eta hau jakinda aurrera goaz. Hemen informazio apur bat eslan izuruz, horrekazkitza. Eta kaos jainkoetatik gazteena. Eta horretaz aparte ikusko ditugu pare bat unitate hasiera.
esango nuke agian kaosaren lau jainkoetatik ahulena izango litzateke Slanes. Suposatzen da indartzen izango litzateke Korne, gero agian Zenz, Nurgle, Slanes, baina hori nire iritzi propioan soilik. Eta ikusiko dugu zer nolako sinematika daukaten. Buruzen maltzurra. Carga pantalla hauek. It was in the Palace of Ruin I found Nakari, the keeper of secrets. His den of excess was no place for mortals. With every step it whispered promises of all I desire. Like others before me, my soul yearned to be ensnared. But I knew if I succumbed here, he would own me for eternity. I made my revelations quickly, before my senses gave way. Yet Nakari found the tale of Be'lakor and Ursun tiresome. It was a secret he kept already. As my mind clouded, I made a final gambit. I would guide him through the maelstrom to the bear's deathbed. The bear is tempting. The sorrow of a dying god, yours to treasure. A treasure to cherish. I want it. You will give it to me. One drop of Ursun's blood. That is my fee. Advise me well, and you will have your desire. Fail me, and I will have your soul. Tipo jatorra bai. Nuestro cometido es cosechar el pesar de un dios moribundo, la angustia de Ursun recolectada y atesorada durante toda la eternidad. Lead me to the dying god, or it is your sorrow I shall savor. Ahora mismo, architentador. Parece que el gran juego continúa y Korne realiza su siguiente jugada contra tu señor.
pues a quien más odia es al príncipe oscuro. Los sirvientes del dios de la sangre rodean tu capital. Debes actuar deprisa. Recupera las tierras fragmentadas de los miembros del cráneo carmesí. Su dolor te servirá como escaso sustento, pero es un paso necesario para alcanzar frutos más maduros. Más al sur se encuentra una presa más dulce, mortales que adoran a los poderes ruinosos. Inflígeles placer o dolor, como desees. Si cruzas el mar del Kraken y consigues llegar hasta Norska, encontrarás muchos mortales a los que tentar y usurpar. Pero hay un riesgo al ir hacia el sur. Exponer tu flanco a las depredaciones de Skarbran, el más poderoso devorador de almas de Corne. La Laguna Eterna forma una barrera que lo contendrá por ahora. Es cuestión de tiempo que vuestros ejércitos se enfrenten. Hay mucho que hacer, ornamentado. Necesitas un gran feudo para sustentar a las huestes divinas que hacen falta para penetrar el reino del caos. Comencemos. Kornek gehien gorrotatzen duen jainkoa zentzen da, magia gorrotatzen duela. Batez ere. Los sirvientes del dios de la sangre te están acorralando, ornamentado. ¡Ataca deprisa! Tecnología. What wickedness we shall sow! Xakiak egongo dira eta hazkunde gara. The Tempter Egin Lord! gudera goaz. Eta joango gara borrokara bai, eta unitate berriak ikustera goaz. Jokoak troleatu nahi badu. Vale. Korneren odolkariak, kaosaren txakurrak eta tipori.
Eta hemen Slanesen tropa. Slanesen gerlariak apur espartarrak edo erromatarrak diruditek askotik ikusten duzuen modua eskuak beharrean lantza antzeko zero diraukate euren zonaldean kausen jankoak bere opariak bererara ematen dituzte. Hemen unitate berdin makaso honetan latiogarekin gizakiak edukitze armadan garrantzitsua batez ere deabruak morala azpinean galtzen desarratu ditan dudiko. Hemen izango dira Slanesen deabruak. Slanesen deabruak potente dutena. Hemen Slanesen salditeri hemen hartz inurretegi bate antzekoa. Hau infanteria zuntzitzeko aproposa dela esan daiteke. Bere dabrutxarekin dena korneren lurraldeetan. Zatua zortezen. Vale, ez. Gero hemen gure enkari. The pangs of suffering! Marauders! Hell Scourge! Marauders of Slaanesh! Pain and despair! Slanesen deabruak batean bigarren. Pain is a kiss! Nagien hau jarri ditzakegu. Apur bat. Apur bat flankeatzen. Salditeria hemen eskututa hirugarren. Hellstriders! Ari aurrea. Endless craving! Los cautivos atrapados en combate son unos juguetes excelentes para el príncipe del placer. Las bendiciones de Slaanesh se multiplicarán a medida que los enemigos Suek caigan Arantza. ante ti. Do not touch the Kari! Endless craving! Aim! Kill! Marauders! Kill! Kill! Consume them!
Marauders of Slaanesh! Endless flame. Serving the pact! Marauders! Guided by hunger! Tira. We go! Lehendabiziko garaipen hori. Vale, armada guztia sentitu dugu. Berez, suposatzen dut orain erreklutatu ahal izango dugula. Dance to my will. Un potente aliado se ha unido a tus filas. Incorpóralo a tu ejército. Se necesitan nuevos suplicantes para reforzar tu hueste para las numerosas guerras venideras. Thank the lash. The Tempter Lord! This will slaughter many. This is mine.
Our road is all. Bueno, Always ready for a headbutting contest. It's done. ya sé que ya he quedado. Los demonios del cráneo carmesí merodean por el palacio que antaño reclamó tu amo Ama. Devuélveselo a Slanesh. Just a salvo. Of course. Drink their souls. Jugatu dugu. Galdi aldugula, noski galdi aldugula. Baso bat baldin badaukagu, gutxa ditugun ez batzuk hemen. Zonalde honetatik erasotu eta gero besteekin hemendik sartu. Ona joateko. Aukera moduan. Apur bat esateko despiste magia. Baldin eta izkutatu albadeira. Tus fuerzas están listas para asaltar las defensas, pero aconsejo precaución. Te enfrentas a un enemigo atrincherado que ha tenido tiempo para prepararse. Ten cuidado. Caca.
Vale, ahora. Demonettes! Marauders! Dice aquí a cuidarme de la robatea. Agreed! Do not touch the Kari! Bend to our will! Demonettes! Surging on! Marauders of Slaanesh! I can't stop. Pain is a gift! The debauched ones! Divine! Spears! Marauders! Tear throats! Demonettes! Divine slaughter! Down the middle. Endless craving! Hunt them down! Demonettes! A true thrill! Now! Demonettes! Subtle servants of Slaanesh. A flurry of talons. Marauders of Slaanesh! Fear our speed, driven by pain. Supple servants of Slaanesh! We hunt! Demonettes! Sealed to our steeds. On the hunt. Demonettes! Marauders! On the hunt! Death through sensation! Torture's sweet kiss! Make them scream. It satisfies Slaanesh. Your desires are mine! Demonettes! Absolute obedience! Soul Rider. Es mejor.
The pact requires it. Luscious deviants! Zeptik hau ere onuragarria da. Unitate hau uste dut izan dela. Unitate honekin hartu dugu plaza eta gure ganatu dugu. Estrategia da azken finean. Bueno, gizakiak bentsa ez dute iesik egiten. Ez dira zuntzitzen, beraz, gizakiak izatea onuragarria da kasu honetan. Domina el resto de tierras fragmentadas y, desde allí, podrás expandirte hacia el sur, hacia las almas mortales. The Tempter Lord! Secrets are mine, alone. Time to savor.
me imbibe your essence. Come to me. You shall summon greatness. Most privileged of Slaanesh. One man's pain is another's pleasure. Artisan of pain. On cloven foot. The Tempter Lord. Come then. I reject this. All souls will yield for Slaanesh. Prince's Herald. Spreading seduction. La corte de Slaanesh se sustenta gracias a la adulación de sus devotos. Su carnaval de vicios se autoperpetúa. Los actos de libertinaje atraen a más. Grant excut. Sweet, sweet suffering. Drink in my excellence. A ver, mapa. Berdin zaigu. Fortxoak hortik datoz, vale. Hauek sufritzea apur bat berdin zaigu.
Sendirian escutato. Mikä minusta maituu? Tus fuerzas están listas para asaltar las defensas, Dale, pero dale. aconsejo precaución. Te enfrentas a un enemigo atrincherado que ha tenido tiempo para prepararse. Ten cuidado. Pues sí. Souls for Slanesh! Fight, knowing that every scream is music to the ears of our perfect God. Finding fresh souls! Death through sensation. The Purple Herald! Marauders! Driven by pain! Sweetest suffering! Spears! Slaneshi Herald! The pangs of suffering! For Slanesh! Avatar of Torment! The beguiling nightmare! Who can I play with? Demonette of Slanesh! Seal to our steeds! To the next victory! Yes! The Purple Herald!
Scorched ones! Surging on. Without question! Marauders of Slaanesh! Now, intellect. Bend to our will! Joder, como roca. Make them scream! What do you want? None can resist me! Tear throats! Paramour of Slaanesh! To safety! Slaaneshi Herald! Lacerate them! Demonettes! This will do. Deliver unto Slaanesh! Torture is rapture! Decadent seekers! I am ready! An intriguing sin. Delicious! Lacerate them! Agreed. Moving. Bringers of joyous degradation! Rend! Divine slaughter! Repulsive and alluring. Hell Scourges! Kai. Demonettes! More sensation! More! Your desires are mine. Demonettes! Tear throats! The aesthetics are lethal. Eternal Hunters! Consume them! Endless suffering. Sin and gravity! Demon, an intriguing sin.
souls! On the hunt! Souls for Slaanesh! Seeking Slaanesh's embrace! Seekers! Hell's Raiders! To safety! Flames! Demonets! There we flit! Bravo. Esta armada es un centro que son bastante. Baina zonalde hori erasotu dugunez guretzat izango da. Avisen hori oso zila da, Esklufunghelmurra. Hori. A new beacon of perversion. Most privileged of Slaanesh. Temptation calls. My new palace. The Tempter Lord. You may bow. You answer to me. Come to me.
The perfect prince prevails! Unhand Khorne's herald. Hunger for souls. You shall sample greatness. You answer to me. Come to me. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero guztu bezala zule, eta